ama sapena online worship service mangkom ki thedinga ima pui pik tu pa pathin chungin ama spenin ki pak thui va gen yan lang how to te vai somna dungzuin alem sang na dungzuin Wednesday zan he Bible study nei ding ti pha sawa ji na chun ke hun phatak mai te ong piwa tun ta khun he worship service na inina win Bible study needing in kisai tinu chule ka kit huna le ji nilai ni jan ma hi Bible study huna kimang kit ding hi ti hi ewa ki he saku hin tin tuni ta chu hundang gula worship last ngati ho thelo ding ahin la pathin keng bula kilat na kol samna ne tinu pathin thua holim khom ding in kisai tinu ji chu tun ta huna program ma ding dan kin pau chamna ni ma sangka lungsina le zangai na dim vanum pawthin alpanaman hun hoi tak mai te ho long simpika tunta khuna te ho la cha te ho big buka khom thelo ma leng lel panangman lemchang takal pa ji online worship service komna muntinu nang ma be khom thedi kama telung pui pik sikin laking ki pak thungen hi alpa kamau la puidan te ho hi keyu chaten ka he thim pu hin la nangman he keyu adinga lem lati zo le hi khan tin pa tunta huna le ki pol khom naw la pa ka Bible study nei shungu te ho nangma hung pin lang nangma ki choice sang ina la pa nangma lo pina ka piku la thu ka gen do te ho hin nangma hung ki choice sanga ka kama thu te hong gen do zo sem ding in tin la khutong kol saku abul la pa to ting la pa ka hun mat na teu nangma keng bula ki kol sakin zo zo si cho ka pa Jesus Christ amin ka dan hi amen tulai igam danteo hi yet hi chun jingkal sine la hun sina hi le news dang le king ai tu the talawin ibuina covid-19 he ki boi pia mi tam tak te hon ilungu igelu lung ilungel na te ole suboina hello le lungim na hello le haksana tam tak te ho ila tuk tawa hanjite ho hi en mihingten ibol theyo to ma jinga idan te ho akimu alaule alaum boka mithi le thina suna changle mi tam tak te alaum ta ahin la jikala hin pathin kinga hin bangtigula pathin to ki bonding hi wem pathin dongdi wem ti hi atuni honi ko chumten wa ngai tu thakitinu ji haksat na he atak ahi chule lungthim subui theima ma ahi Harvard Business Review editor pa Stuart Berinato now again danchan ji tuhuna covid-19 zika lungim na haksana itu ku hi grief process lusuna ilung thim gi mama mai elole mangbang taka lungim taka I umna process ji khuto ki bang hila again he ji chun aman research na kipat iwak mule enle tuni ni sinin khoi tu in kim inule pa midang to ki holim pinan le aki hethia tu psychologically ale ituk teo hi ilung thim asubuya chule lungthim lama le gen theina teo haksana te tam tak te mi tam takin ala tu ku jiteo hi umma ele tuk theima hi dan te hoi iwa kena ahin la ji na kom machun eging tu te hin bantigula hin ji he face ding hi wem ging tu te hin ji tigula lungim na ito khunu hin pathina ki pat lungmuna bantigula mutheding hi wem ti hi tunta khuna hin gen khom hitinu pathin program hi and yepu ahin la jiho zo si he pathin hello bangma tunglo ahi dan hi ging tu ten he thak dingu le ipom dingu ti hi iwak doya ki bible he alakimu hun haksa huna pathinin kongchum chum athu gen jang na ten alamang seka thuthung thakhun lain Christian te su gen thea nawin azam na zo sin muntinin athu pungjang nan amangu mi khen khaten aginna teo nung tol nan mang ma leole atam zo ten aginna sukha nan amangu chele pathin thu gamlin jo sema pu pungjang nan alamangu tuni hunan le gamat te ho India gam sunga te ho le lockdown sunga hin ni dang sang sanga
online worship nei khalote hon le yung nei yu chule pathini zan dik dikin church an pur khosung he pathin thu gena na thong vela pathin thu he mun tinin genin oma jiti oi bak ngai to hele pathinin hun hak sa hun le ama thu pung jak zel theding ai lo le ama thu hi gen jak zel theding a ko chum mi te ong la gut chum na le pathinin ama in ana hi any sepilowin pathinin ama in ana hi sem zel hi dan he ching takin wa kimuthea jiti ho hi iwa muin ichil tuk teo hi pathin he lo tungbang ma lo hi dan teo hi akichin ma hi litigo beidon na haksan nai tuk layu hin pathina pat thamu na imu theina dingun I bible chang tunta khona iwaket dingu a hi le philippi bungli changli pat chang sigina he anytinu zikal he ngai tuitinu bible study a hi zikin I bible changu hin umden ding hi wa philippi bungli changli pa chang sagi sung he study gen la the gen la hitinu chule tuni huna hin ithil tu te akhin batigulin thamuna mu the ding hem ti he gen dingin kisaitinu amasan bible chang hin siming katin philippi bungli changli pa chang sagi kal he tigule hin akizika lalpa achun ki pakun tikit ngeninga ki pakun lanun niam na chu mizo si hi thi hen lalpa chu anai tai bang malo mai in lung kham ki win la bangki ma pau chable don in ki pak thu gen komin la dot na teu chu pathin king in hi sakjo tawin chuti chun pathin thamun na ngai tunan het zogu lo chu lalung thim le ngai tuna teu chu Krista Jesu chun ven bit pik hina ati thin bible chang sim chan chitin ma som pik han lam ji bible simna philippi hi het saun het taksa gulin polin azik ahi ji azik tupan azik le athu zik hi akituk lo umma deo ti the to tukin ama zipa thil tu ki toiwak ngai tu hi le na sama ma jing hi Paul hi zia ziklai ta kahin le sungkul tang hi dan teo kha I bible in akimu ahin la asungkul tang na te ki pat khan ko chum mi te philippi ko chum te ki pak taka jing ding ai apoi mo dan le ki pak taka jing ding hin encouragement ong bola chite ho hi wak ngai tu hi le Paul hin haksat na chum teo tu ka sunga se na te ho tu ka elo le long sin na ten tuipi chunga te ho gen the taka hunna mat na te ma ho sin na te elo le dan lo gol taka bolna na sataka ala tuk jinglai Paul hin bangji ki pak thu gen the hem iti a hi le ji bible chang simahin abula kisi pen he ihan mil him lo dingu chu hi le lalpa chun ati khela ki pa kun tikit ngani ka ki pa kun ati jingpo abulin lalpa chun ki pa kun ati Paul hile lalpa ki pa ding hilo le chuwang chu ama ding chu ki pa na ding hi bangma umpu ani sin hin khu te hoi ingai tu hi le adam lo da sik ahem e lo le sugen thena sungkula tangna te ho ji ka hin ni sina phunoi na dim the mi hinga hi a hin la aman amu chin ma chu hi le pathien a zika lalpa a zika ma hin ji philippi ko chumte ho hi man le ki pak jing dinga encouragement ho thu cha te ho pe the hi tigula chun tuni huna ei ko chumte ei mi te ho hi le ban tigula hin ki pak jing theding hi mi ti le lalpa I lo hi chun ki pak jing ding hi haksama ma ding hi mi hing hi ki pak na bukim lung don na lo na ke gam hi evile dam khan eden hun khan ala umu negla chak dingin abui khapuwa elo le sille chen ding ate ho in angai tu khapuwa aking le kimu pat hak sa na bang ma ala ngai pu himale amau khan bangati tam tile thil phalo pathin thu alamat lo phe tu khan nidang akipak na teo kha dana ung changta pathin takipol num sataka tia ding khan mawa dingin lo thong na lo na za chak na lungim na han ongim ta pathinin ong nai phota hi le amawa ding khan laum deu mawa ding chu deep ko deu pathinin ong nai phota hi le ma kisel gam na deu win ti khan I bible in halakimu tigul ma chun ji ki pak jinga theina pen kha eden hu na ki pak jinga theina pen kha gil lo na zikin ji ki pak na pen kha ong beita
ji amau tigial chung chowa chun abei ji ngai pu tu ti ngain lungim na gen theina te ho hi mihing te zo sin ituk jingta ahin la ji tu jing lai chun pathinin lampi kong dang isim pi kita ichubang hemti a hi le lalpa akipak the ding dani lalpa ni isim pi ka acha pa Jesu Christa ei gi lo na te eviladam gi lo na te ho zika thim lo chang e lo le hak satna den ding te ha pathin he pin zikin ngai dam thena ding lampi te ong simpi ka jichu Jesu Christa ipom a hi chun pathin to ki chamna inei phat a hi le ki pa na la pa chun ki pa na thi kit a hi pathin to ki cham lo a hi le I Bible alagian china gi lo man chu thina hi elo le gi lo na to pathinum the poi ati a hi tigo chun pathin to ki theina dinga elo thamun na ki pa jinga theina dinga chun lalpa to ki connect ki tanga ya jichu batigola bol the hem tile Jesu Christa zala Jesu Christa ya dinga athi le athoki na te ho ipom hi chun pathin to ki chama lalpa ji Bible chang gen pigula lalpa chun ki pa kun tikit ngin ka ki pa kun ati gula hin lalpa ahi le chu ki pa na te o kha eviledam igi lo na te ho ji ka isuk mang sa te kha mukit theding hi tidan ti hi ji Bible chang ki pathin imuthe hi changa na khani wak et ahi le lanun niam na te chu mi zo si he thi hen lalpa chu anai ta ati lanun niam na te chu mi zo si he thi hen ati ji he pathin to ki cham ta in ki koi ti no pathin to ki cham zon hunga hin le mihing to ki cham lo ti hi a thia khovel hin ji Bible chang sima ma win le a chang ni na kha iwak it a hi le ko chuma mi poi mo ma nu me pani yodi to sintuki ki kala in ko chum sung ham buina auma amau le pathin na sem ger gel hi amau ti gela buina zikin ko chum te o aum buya ziti gel kha polin amau ti gel kha le nunniam taka kingai thatu a ji ko chum sung buina te o ha subeya pathin ngong kol pokhom tu hi nau ji nunniam na te o ki sak to ki cham tu ringa polin ji ko chuma ki buina te o hi alatil khawna hi tigol ma chun tu ni tinga hin le buina hi abei pu pathin in enunga hin le buina hi umjinga ko chumin umjinga khotangin umjinga insunga umjinga elo le unaw kalen inupan kalen le umjinga hi jihuna hin I Bible in takahin e ko mu chi le lanun nem na chu mi zo si he thi hen inun nem na elo le iphat na kha pathin to ikicham na pathin to relationship a hoi tai ti cho again by lamma ma azik chu kuman e check thelo kuman e mu thelo izikin a hin la mina mu the pen chu ile ke to midang kicham na wem ke to ka ko chu mi te ka khota mi te ho kha to kicham mem ti kha mina mu the lo le min ong et the min ong sim the e izikin ji apoi mo mama ta ka Philippi ko chum te khale ye ta hi chun amau le pathin cha kel gel ahi taw pathin cha hi wi le ji numei pani amau ti gel buina te jikin a ko chum te kha ambu yu ji chu ko chuma lo ging lo tu te ading khan mel sema ama jing a hi ti gol chun tu ni huna hin e ging tu te le pathin cha te hi naw hin pathin adinga asalwak tu pathin mel pha patu hi naw hin inun nem na te o hi mi mit muwa mi eta isuklat lo a hi chun ji he yadinga a hok pe philo pathin mel su se tu akipang the hi dani akimu chin nun nem na ki ti he English pa cho gentleness ai lo le reasonableness akiti reasonableness le ka doi mama azik chu jichu banghemiti le thili ahun huna alem ding aphazoding akitup joding ngai tu theina kha ahi tigol chun jin nun nem na mi te etan nun nem na action hi et sangna hi Jesu Christa chanchina khanle akimuthea Jesu Christa kinga nume angkom nu ong puilayo khan Jesun jinume nu chu thim lo la chanjing po jinume nu chu ama adinga agik josem gilona agilojika agik josem pugik ala koipu ahin la agilona te
kha jesun angai dampi ka ahin agi lona kha jesun a pompik dik po agi lona pat ki sik ding kha jesun alagena dita khani wa mu chule nun nem taka jesun vai hom dan te kha anu mei nu ading ale nasatak nataka vai hom lo chule midang aking le kimate ading khale he thim the taka vai hom dan te ho iwa muin tuni huna hin le eging tu te ole nun nem na iti hi ei inung changa nun nem na le hi vai hom na nun nem na le hi ko chum sunga vai hom na te hole hi chule in sunga family vai hom na te hi adigin family hi poimo mama family hin I chale na wel zira cha te to hin in sunga hin bantigol hin vai hom sekem pathin to icham hingala in sungmi te adinga thokhang ma jing ti bang the ai lo le isep khompi te ho ina sep khompi te adinga thokhang ma jing ti the tigol chu a hi le bible in again dan to ki tug lo hi lalun nem naw chu mi zo si he thi hen ati pathin to ikikal cho hilowa mi pi chen khompi te to ikikal kha sim phat ding ti hi ji bible chain again hi aban khan lalpa chu anai ta ati ji he lalpa lalgam chu anai tai tin ni alet leumu ahi lo le lalpa chu ikingu nai jinga umjinga hi ti he ti alet polemo apani ni chun yading in apoimo ji he David Guji kiti ama he commentator bible commentary ji ka he aman again dana chun lalpa lalgam hi anai tai ti Christian ten I he tu le ipom hin ji ipom ji ka hin nisina haksana ithok te wi athok nob di ki athok nob zoya ti aji chu bang ji khemte nisina gen theina haksana ithok te kha kumtunga ipuk lu ding hilo ahidan te kha ji khonunga wangam ithil na khan ji ho zo si kha ngai dauna akim muthia chule ki pak jingun tina kha mabana lalpa gama ki pak jinga umding hi jikun tu ni huna igen theina te o hi ji ho hi alien pia en lowa mabana wangam kha en jing lew hin khutile ki pak jing ding ki pak jing the ding le tu ni huna khovela haksatna umnai khovel haksatna ipugik te he pug nob jadinga hi ti he ji ama commentator pain alagena hi tigol chun ken le pom ka samama ji imasanga ei ging tu te ho hin tu ni nisina gen theinai tu te u khota ngai tu le mai the elo le ilung gimna te le mai the elo le pathin ilabel zolo ji ku lungimna le la mai the jihun te ho hin mabana pathin king bula mabana pathin kinga umding lalpa lengam lalpa gam hi naima mata ahi dan ni ngai tu ko ma hin hui mang lewin e ading hin kipak zinga hin khuma ding dan hi mumbai lam joding elole lem joding ti hi tunta hun hin iwa gen do no pa hi changuk nan again chu hi le bangmalo mai in lung kham kiwin bangkimin pau chaple don in kipak thu gen kom in ladot na teu chu pathin king in he sak tawin ati I bible hin ging tu te hi lungdonga umding hin doi pu bible mun tam taka hin lungdong loading tir khauna hi oma pathin jesu christa ngin le khovela leng lain anung zuite to akipo layun bang ne ding ke hem bang dong ding ke hem elo le bang sila bang cheng ding ke hem jinga bang tung ding hem ti ngai tuin boi kiwin ati wachaten le bute at pu hen bute la khom pu buk te anei pu hi le amau le gilkilin ngai dik pu aji amau sang in no chu la lul zama mau ti hi mathai bung sagi chang somni langa ki pakhan akimu theya ji han awa gen zom chu hi le thils o si pathin wana chun hezing hi hesu ke hi ati ji bible chang khan iwak mu thelo jesu christa na sataka awa gen chu hi le jinga bang tung ding jinga bang ne ding elo le bang sila bang chen ding ti lung kham lo dinga jesu christan ela doina kha hi tikul ma chun tak mun hin le polin bang malo mai lung kham kiwin ati hun tam zote hi ming te
ilung khamna te hi wak ngai tu hi le nai cha cha bang kanedim elo le bang ka hi dim jing thai le bang atung dim ti ngai tu na imasang ingai tu na hin masang ngai tu ding chu hin api in la le imasang en ibol thelo tak tak ti ho ilangai tu sekji ke hin gen theina hak sanna ituk ding ituk lo the te ho le ila tuk security he aki he achun jitaka iwak mu to tu huna ithil tuk te hi wak en le hin mi tam tak te hin jit go lockdown te o hi hungum le bangkanen bangkadon dim ti hi mi tam tak ten ilangai tu dingu le mi thom hau tam tak te la ding hi wa ahin la pathinin kong chum chuma panpina ti ho ong simpi ka government lama patte ho anchang ti ho ong hom pi ka elo le khota nga te ho in le relief fund te ho dolin ti go chun panpina te bolu ko chumi ten le ti go chun ko chum sunga gen thei te ho angol jing theding te ho panpina te ho ki bola mimala mi tam tak abole dinga hi jo hi wang ngai tu hi le tigul huna lockdown huna lungim mama te dinga khan jing nek ding bang dim elo le jing ki le bang kan ta dim ti hema wa dinga beidong ma dinga hi ahin la pathin ahunna huna igin chak lo pi khotang lama te ko chum te mi mala te on min ane kham tiong pe khomu nek ding ta sam lowa tu ri tinga igamu mi nek ding nei ta lowa athi ti ole bang ma lowa ji gol te o hi wang ngai tu hi le I bible again pik pathinin e hesu ke pathinin zio zo si hi ima ding hi pathin ala good ela bol pik zinga hi dan te hi I bible again te hi atakin le imu theyu event khotangu ipan khom dan te ole ima im yatin pathinin eu ho hi pathin ema chang nge hi dan he akimu the hi chun abana gen chule bangki ma pau chap le donin ati hak sanna top ko da tu khuna pau chap dan hello lo mun le ala mai the hello le gen thena tu na thuk pe na lo muna pathin kinga bang don ding bang gen ding kehem tia beidong taka lo mun le ala khamai the ahin la ji huna chun pathin keng bula hin ke pelut phot le hin pathinin alampi ding good ahi dan he atun ta khuna hin iba gen dok numa pathin ibi ko pathin he ipau chap thim ji idot thim ji ka e don hu ai po ahin la lungil taka ama keng bula ikinga ku lungil taka ama jingu ahi chun pathin hin ipau chap na teo hi aman e don hu pek ding ahi dan he ji bible isim na hin iwa ki he sak thak nu mi lang bangkima pau chap le donin ati pathin ginga pau chap nan pathin keng bula tutitinu pathin keng bula ki pelu le hin pathinin ima te ela good pick ai dan he akimu theya chule I pathin he pathin thil bangkim he ahi ama adinga hin ama keng bula pau chap na atut ding hin thil alien talu pu chun alang khalama aneu talu le dik pu ji he ani ni hin poimo hen khat hun hen khat hin pau chap na pathin kenga pau chap na tut ding lin isak tak lut pathin le bang le bol theding le igin chak lo ti hun le thea tigul chu ai himim po pathina dinga alien talum po alang khalama neu talu enisin hin huwa chan a phat logic he me lo le la ki control zo logic ituk te aneu talu iti bang thea jiho chu pathin keng bula aneu talu ila tut num lo en ichanga ila zo good hilale izo ma lo ti ho bang cheble mum te ho bang thea elo le taksa ki thunun na ding bible sim jing ding pau chap jing ding ti bang aneu talu pathin kinga wak tu din neu talu ti bang sak thea ahin la pathin adinga aneu talu pu nanga dinga hak sanna la tu chu midanga dinga neu le nanga dinga alin ahi jiga chun pathin keng bula hin tut kham lo ti nei pui ti no elo le alin talu tut lo ding ti hi bang ma inei lo ding he ti hi I he thak dingun iwa kidoi saka chun abana again chuile ki pak thu gen komin ati ki pak thu gen ti phale atang pin ki pak thu gen phale nungla ma hin ki le ki seka nungla mai thil tu te jigin ki pak thu aki gen seka
malama thilung tung ding te zikin ki pak thu chu igen the hilale nunglama banghem khat I experience ta kha elo le nunglama banghem khat ki pak na itu ka malama le thilum the ding ti ngai tu na nei zi ka khan ki pak thu ki gen the hi zi ga chun nunglam ki le kit ka wak ti na hin nunglama hin bang ti gula pathin in ela pui hui hem ti hi ingai tu dingun ka doya tuni huna hin covid-19 itu na te ho zikin ibe dong mai the elo le ila lung kham mai the ain la zi itu masangu pathin imala puidan te ho khamo ela zi itu masangu pathin bang ti tuka ela veng hem ti dan te ti ho khangai tu thak le hin khutle pathin keng bula ki pa thu gen ding tam tak ne ding hiwa covid-19 masanga ebola ti ho gam dang gam chum min la tu ku jihun lai ten ela ma hin he le he phalo ila umu jihun ate ho khan ela khale ala tung jing theile tung lo yum dan te ho jo vai kha iwak ngai tu hi le ki pak thu pathin kinga ki pak thu gen ding he tam tak uma hi jiga chun nung lama chi ke ka ti hin pathin to ikituk na le gel do hi poimo mama tu ni huna hin tu ni tinga hin bangji ka pathin be khom the pelo pathin kinga khom the yum tile pathin ela tat na te zik jesu christa in gilo hi layu ela tat na zik pathin in a happy na zika chapa la ongso pi ka het ma iping masanga ela tat tak zika khan chule chan be philo tu nung hong ping ki ding tinga pathin in ana septe ho zika wang phatna I chang te ho hi ki pak thu igen ding a hi ti chu ji ho chu ngai tu amasanga chi sa te ki pan ki pak thu ngai tu le hin khutile nisin na hin ki pak thu ge na ding he nei lo ding he kuma yom pu thil tu te ho aselam be pa ngai tu ti le the a hin la zilam pang chu ti pu tu ni hun ting pathin bang ti tu ka e pui hui ham tu ni hun ting a hin ka phatna te le ke lo le pathin chan hi e pui tung tak dan te hoi ti ngai tu le hin lalpa chun ki pa kun ki pa jing ati na pen hi ki chang the ding hi chule pau chap na inei hun le pau chap ding dan hi lo phat a hi le ki pa thu gen na hin tu ni huna pathin ne le chak e ping te zikin pathin in le lo te in guledai nuya umlowa in chung te ho epic zikin pathin king ki pak thu gen tin neu cha chan pathin kinga ki pak thu gen to je lewin khutile pathin kinga ipaw chap ding dan pathin kinga kem bulai tu ting te hole aban banang pot jing te e hidani iwa gen dok numa abana iwa mu ki chule la dot na teu chu pathin king in hit sak za tawin ati la dot na teu chu pathin king hi sak za tawin I dot na teu hi alenga apuna be khat sungem khata koi jinga selu jing pathin keng bula selu thi abai lamma ma azik chu I bible alagen chu le pathin ilung thim zo si a he ati kha pansana ihak sanna te zo si lalpa khak sanna te lak do pikin elole lalpa ka gilo na te ngai damin ti jing chu abai lamma ma ahin la takhuna hin tuni hona ni wa gen no chui le la dot na te chu pathin king he sakin amal hin pathin keng bulen la dok le hin khutile pathin he pui ti na sikhelo adon ten le bang don I hem ti kha iki he the na dingin adikin ngai dam dot na hin lalpa ka gi lo na te ngai da min vak ti jing he bai lamma ma azik chu bang ti ting ha gi lo na hem ti kha en le iwak hen dan num pu ziga chun lalpa gi lo na te tu ni huna tu ni ka gi lo na te ngai dam pi kin vak ti cho bai lamma ma ile tigul khai lawin lalpa la bible in lanun nem na te chu mi zo si he thien lati hin la ke kala nun nem zo pui kanule pa te chungin kala phapu elo le kazire cha te ka su pi te chungin kala phazo pui engai damin ti bang don the elo le la pa tu ni huna hin ka bol loading ka gen loading kala gen khai ka nek loading te ho ka don loading te ho kala bol khatai tin amalin ching tekin pathin kingin ngai dam donin pau sab nine gen lewin khutile akit phal jitigul hun chui tung phat a hi le za ni hun hemel le hun masa pathin keng bula ka tu thuna khan ji point te kala gena ken bang ji ka ji te o gen kit ding ka hem energy tigua chu bang ji ke tung kit ding ka hem ti kha ele veng tu ele ki gat na dinga
pha I pau chap na suk no pathin to ki pau chap na sunop tu mai hilowa ele ki veng na dinga ma ban a jite ki patsu hi koi kang thina dinga apoi mo mama aziga chun la dot na te chu pathin king in he sak za tawin pathin he lo chu bang ma ampoi hila amal mala idot nop na te elo le igen nop te o kha gen le hin e ya gen tu pa khan le bangji ka idot hem idot te o kha pathin keng bula dot ta ka hem elo le pathin keng bula dot tak lo ti ho kha en le ki ngai tu the e zikin ziga chun pathin keng bula idot phale pathin het sak jo sem le hin ti he ji bible chang hin iwak mu the hi chang se gina he ba en le hin chuti chun pathin thamu na ngai tu nan he jogu lo chu lalung thim le ngai tu na teo chu Krista Jesu achun ven be pikin ati chuti chun pathin thamu na ati thamu na hi munchum chumina ki hoseka ibe dong hun phale thamu na te hi khotanga ten le ki hoseka ilo le isanga bol thei zo te ho isanga house zo te ho ilo le mi vai home tu te king in akichi seka ahin la zio chen thamu na he tu tak tak thei pu but thamu na chu khoya ki muding hem ti le pathina muding hi pathin thamu na ngai tu ale ine khak lo ngai tu ding ale ingai tu phak lo te ho chu pathinin thamu na e pe ding hi dan hi ji bible chang hin e het saka hi pathina pat thamu na inei thena dinga chon pathin achunga umzo si pathin keng bola ki pik lut pathin keng bola idot ahi chun pathina pat thamu na kidong ding ahi ti hi iwa gen dong numa chule pathina pat thamu na idong na dinga chun apul pi pen le abul chu ahi le pathin ta kitu Jesu Krista ihugdam pa dinga pom hi apoi mo mama Jesu Krista te kituk lo ikicham lo hi le thamu nam pu kicham na be hin khovel jinga hin le gam khat chu kicham na ne masang siu lungmu na peace ti yom pu jiga chun masa pe na lungmun na dinga chu chamna ya poimo jitigul ma chun eging tu te le pathin to kichama pathin to kichama yu masang siu lungmu na kine the pu pathin thamu na ine the na dinga chu pathin to kicham na hi apoi mama ji chun tu ni hona hin masa penin pathin to kichami tino pathin to ikal khasim pa phot le hin khutel si zo pha chule pathinin lungmu na thamu na te ha pathinin e pe zom zel ding hai dan hi ji bible chango pathin iwa gen dong nu ma hi lalung thim le ngai tu na te chu Krista Jesu achun veng bitawin ati hun tam tak te ho hi igen theina ai lo le ihak sak na te ho hi ngai tu hi le ilung thima ingai tu ai lo le ingai tu na te hi a hi ingai tu na hin thil zo si hi chini in ngai tu thei auma thil lehin khula tu zo si hi aphala mala ngai tu thea asela mala ngai tu thea ni chunanga ki depend hi aphalama ngai tu ute hi le thil haksa pen le nang jichu nanga ding kalbi ding alla the jichu nanga ding kal zok siam na ding alla the hin la ji haksa na chu nang aphalo lama lak ai le nanga ding ki nim na a hi tigu chun lungthim ngai tu na lam kain le ilungthim dam angaya mentally dam angaya tigu chun ji ilungthim te o hi bang tigula dam ding hem ti e bible in again picture le Jesu Krista ki veng bi sakdi Jesu Krista in ilung thim ngai tu na te o kha ong veng bi tak a hi le en em hing ngai tu na maya chi lo wa em hing gial maya gial jin lo Jesu Krista a khan ki veng bi sak le in kutile ilung thim ilung gim na elo le thamung zo lo na te o ha Jesu Kristan e thamun the hi dan hi jita kaina kimu jiga chun lalung thim langai tu na teo Jesu Krista veng bit sang nai lo la hi chun thamu na hi nanga dinga thei lo ding a hi jiga chun Jesu Krista ki veng bit sang ngaya ingai tu da nisin hin ho i hun mat dan teo hi Jesu Krista in bangtigula chi ding hem bangtigula dishon la ding hem ti ho hi pathien kengbula ki koi jinga Jesu Krista ki veng bit sak jing ding apoi mo dan ji hi bible chang hin eva gen pi ka hi
tuni huna bible chang et now hi chang chomcha hi male iwak mu the chu hi le lalpa ki pak jingun ati jikha lalpa ati khelna kha wa gen thak lewin lalpa be hin ki pak na te ho hi abukim pu elo le khovel tu huna khovel haksana itu khuna hin le lungdon beidon na te hi the ma hi jitigol itu khuna hin le jitigol chun lungim takle zigen the takachu den dingin pathinin e doipu ama ne koma ama kiengbula tuta igen theina ihaksana ilungim na te ama kiengbula tutle hin pathinin e panpin tin mutheya e panpi lo le alai mai the en het phak lo ke ya in kim te hon e la panpi le mai the tigo chun pathin kiengbula tuta khutile aman e panpi ding aman thamuna e peding a hidan te hoi takai hin akigena bangkima ama kiengbula tuta kipak thu gen jingkoma chule pathina pathamuna chang the ding le ilung thim ingai tuna te he jesu christa kivop sak zo jing the dinga tuni huna hin iwaki chilin ikidoi sakna iwaklana hi tuni huna I bible chang etna ke patahin alangai thu te ho adinga iwak gen no chuhile khovel hin umnala hiwa abuina tuk loading khan le impu ain la ji buina to lai hin pathin kingan itut sel sek nawem elo le pathin mungam te hiwem ajik chu lungim na to lungim na to pathin mung na hi akiton theipu pathin imung a hi le chun ilungim na hi abeya John Piper in tin again John Piper in lungim na hin pathin mel asosi ati amana ge nazik chu hi le lungim na inne phat a hi le pathinin athil bol thena ha igin chak zolo ji ka hem elo le pathinin ichunga hi vai homa hi ti imung zolo na u akila na hi zikin pathin mel associate tigol chun pathin nei te hi a hi chun ilungim naw hin den dingin pathin ei doipu khovel lungim na bepilo thagawale lungim na den dinga hi pathin ei doipu ziga chun tuni hona hin pathin to kituk thedingin jesu christa pom thedingin athu te oi ngai tu thagitino pathin to ikitu masanga chun zigen thena te o hi ichangin thokhakin tin elole gen thena te o hi apuk te hi pukhak ding a hi ziga chun pathin nai jinga jesu christa kiveng bitsak hin khumang jos mang the jing lewin ti hi iwa gen don op chuin tin a chaina dingin bible chang ama ban khawak simitinu changi 19 again atop pena chun supite ho adik tapo zaum tapo afel tapo athing tho tapo adoyum tapo agithang mel phatapo thil pha him pachak ding hima umchu jite chungai tuin ati itaka umti ho zo si thil pha te ho hi ngai tu zalewin hutile ilungim na te ho beiding hi bangji ka lungim hem te thil phalo te ngai tu thil phalo te ho kha ikichu sak jingji kuin lungim na te hin e vop seka hin la jisanga chun thil dikte ho elo le zaum tapo afel tapo a hoi tapo jo ngai tuin jo siam dok zel le hin a pha tam zo siam dok zel le wi kutile asi te kha igerung to mintin khutile pathinin ei thamuna pe theding pathina thamuna chang theding hi ti hi tunta khuna hin bible study ki pat iwa gen don opin tin pathinin thamuna e bible chang simna te o bible gen dona te ki pathinin thamuna hompe chi ta hen ti he atop na pena iwa gen don op chu hin tin igen do sunte o pathinin chanchi ding ma som pik ta hen la pathin keng bula ki pa thu gen nan pa chom na ne tiu lungsin na le zangai na dim wanum pathin alpa la thun honggen again dung zuin la pa kengma lami te hoi nangman lungdong beidonga den dingin le doi pu la pa la thu hin nanga thamuna dan te ho hi e kok muwa la pa zinga bang hung tung ding zinga bang ne ding ka hiwem ti ho hi nangman ji ho hi beidong le lungai dinga le doi pu jiti ho sanga channel pa nangma thamuna
ne nang ma thamu na nga thedinga nang ma le doi te hi zikin la pa tuni huna hin kalaku elo pa ngai thatu te ho le la pa lungim tak be don taka le theiwi la pa nang man jite ho chu la thuin ho lim pin la pa ke uging tu te ho hin la pa nang ma king a ding ka hi dan te ho nang man bangki ma te ho kachungu aphading a vai hom la vai hom dan te ho ke he do thakku la pa nang man hungum pi ding in ting kong don hi laga agamate kagamu te ho la pa haksanna te ho ong chu ma la pa zigen theina te ho ong chup lo khat le kom pu la pa zina hin nang man thamun na ipin la pa nang ma pat lo wang thamuna ima ka mu ding om pu la pa ni sim tu thang te ho ka ngai tu la pa deep chang na ngen aina oma aina zik kala te ho zikom kala te ho nang ma gam engine la pa nang ma ki pak thu ge na nang ma kyang bula ki tulu jing the di nang ma um pi ding in ting kong dona nang ma tu ni ka hun ma te nang ma long pui pi na te zikin la king ki pak thu ge nin jo zo si ka pa Jesus Christ amin ke don hi amen atun ta ka worship service so chaning ai pak hi